Sanibona, kule tutorial sobe senza le video le. I-video nje simple yomuntu ogcumayo. Ngeke ngenza ama-video amaningi abantu benza izinto ey'hlukahlukene, but inhloso yami ukuthi from i-video eyodwa ufunde ama-techniques oku-animate and then-ke usungayishuthela wakho ama-video or udownload ama-reference amanye and then you practice using izinto oy'fundile lana kwamanye ama-tutorial esengike ngawa-recorda before. Ngizoyifaka ilink yakule video le ku-description, so uzoklikha kuyona uze kuleli page leli. Mawufika lana-ke uzofike uthi free download and then-ke bese uyadownloada-ke udownloadele kwikhompyutha yakho. Mase udownloadile, so into yokuqala esifuna ukuyenza ukuthi sitrime le video le, asifuni yonke. Uyakwazi ukuyifaka uBlender usethe ukuthi iqala kiphi iframe igcine kiphi, but ngenzela nokujwayela ulukhunga i-editing yakwi-Blender just like sike senza kwi-tutorial ya before. So ngizovula uBlender and then-ke bese kuthi la phezulu so klikha la ku plus siye ku video editing, siye ku video editing again and then uzocreate i-scene entsha la bese uzoshintsha lama details ufake u1080 ngenhla bese uthi ngezansi ufake u1920 and then bese sizobuka i-frame rate yalelo khunga yale video ukuthi ubani, size kuma details and then i-frame rate yethu u29.97. So soshintsha lana sifake u29.97 and then bese siletha-ke i-video sizoyifaka la, uyayidraga nje uzoyidropha ku-Blender and then bese siyayidonsa izoqala la ekuqaleni bese sifuna i-point la izoqala khona. So the same la before izandla zimuve kanjena, maybe kule point le before izandla ziye emuva kanje. So la ngizopressa OK, ngidelete le, ngithatha konke lokho ngoze phambili ngokuqalisa ku frame 1 laphaya then bese yagcuma ngibona ukuthi ufikaphi, uhlala phansi and then bese phakama maybe kule point le, just nje esephakamile, not la esejika before ajike la. Press OK, delete lo and then-ke bese ukuthi la esikhona njengamanje uku frame 110 kumina ngenza kona hluka kancane cause uzobe uyichoosela ukuthi iqala la kugcina la. Control C bese ku end ngizofaka u110 kanje i-video yami izogcina la. Angigcine seku 108 yeah. And then seso exporta-ke le version ye video esiyinqamlile yabamfishane. So klikha la ku output, ngizoyifaka kuma videos ngiyibize ngokuthi reference jump. Okay, then ngizothi accept, ngenza sure ukuthi ku media type ngiselecta uvideo and then ku encoding ngiselecta uQuickTime, zala ezansi ku post processing ngizo unchecka ucompositing kusale usequencer bese ngithi render animation. Nansi i-sequence yami esi-render out iqala lapha igcina lapha and then-ke sengizoya kulama files ethu ezivame ukulokhunga ukwasebenzisa ku-animator. Ngizovula uSky as usually, siqale ngokucleana le file le, select i-camera. I-camera yethu masiza ngala si-minimize la, siklikhe lama arrows ukunciphisa lento le and then i-camera yethu ine-folder yayo la, so klikha kuyona, siklikhe la, siklikhe leliso le, si-hide instead of ukuyi-delete and then as usual siklikhe la ukuthi ama-controls mase sicontrole ngabikho ngala and then siklikhe ngala sithi select i-floor, click u-bones and then siye ku-view sithi perspective, siklikhe nangulo, size ngalana siyavula nje leli lukhunga lemcibisholo and then la aselecteke khona so klikha leliso, siklikhe ne-camera. Ngizoya ku pose mode, ngipresse u-A ukuselecta yonke into, ngize la ezansi ngipresse u-A, ngipresse u-X ukudelete ama keyframes akhona and then bese ngizalana-ke ngizohide wonke lama controls la engawadingi. Ngizopress u-T, ngize la eceleni and then la ngiselecte khona ngiselecte u-box bese ngihide lama controls, press u-H kanye nalamanye hide
bese kuba ila ayelo escarf. La ezandleni lana aswadingi bese kuba ile sithi height bese kuba ile sithi height nakuyona. Sibuyele ku-objects mode and then isenzela enye i-collection, so right click, new collection, scene objects. Sibuyise ne-flow nakhona sithi view perspective. Before sifake i-reference yethu ngifuna ukubuyisa i-camera ukuthi ibe khona kanje, and then ngishintshe ama-settings e-camera ukuthi ematche ama-settings elukhunga e-reference video. Ku-output ngizofaka u-1080, ngezansi ngifake u-1920. I-reference yethu siyazi ukuthi iwu-29.97, and then ngisale sengisetha i-output folder yethu, so ngizofaka ku-videos ngibize nge-jump. Lezo ngena mase siqedile uku-animator, ngiselecte u-video encoding, siselecte u-QuickTime. Le phathi le iyisicefe cause siyenza njalo masiqala ukuzo-animator, so into okumele uyenze manje ukuthi uvele upresse u-control no-save cause usuyisethile yonke into, wenze sure ukuthi nala ku-timeline ezansi uyashintsha uwenza kuba u-graph editor, and then masuseyivile le file le ovama ukuyivula ebhalwe u-sky sekuzoba yiyona le because usuyi-replaceile ngokuthi upress u-save, and then every time uyivula wonke lama settings azobe sekhona se-applied. Into sungayenza-ke from lana ukupressa u-control shift no-S ukuze usave le file as a new file ozokwenzela kuyona i-animation yanamhlanje, singalokhu siqala phansi senzana nento eyodwa. Sesopressa control shift no-S to save as, sibheke enye ifolder la esosave khona, and then soyibiza lena ngo-jump. And then ke sekumele silethe i-reference yethu, ngizopositiona lo ngala ukuthi ebheke ngakwi-camera kanje, bese ngiya kuma-folder ami. Ngifuna manje i-reference le engiyisavile le eqala la igcine la, so ngizoyidonsa nje ngiyibeke la ku-blender, and then bese ngiscale down kancane. Okay, for i-reference sosebenzisa leli side for ukuphosa nayo yonke into sisebenzisa leli side. But okwamanje so-clicka lo siye ku-pose mode, and then bese siyamnyusa simusa phezulu mhlawumbe kangaka ya u-right, maybe even more kukwena, but engabe phezulu kakhulu. Mase simbekile la sobuyela ku-objects mode, and then-ke bese sithatha i-camera yethu siklikhe la ku-transform tool, siyibhekise kanje, siye ku-top view, viewpoint, top, select la, and then busuhlehlisa kancane-ke. And then kule side leli uzoya ku-view camera, active camera, noma upresse u-0 mawune keyboard, and then-ke ngobe laphaya sifuna umfanisa ne-reference, but before senze lokho as-edeni lawa amabhokisi lawa akanje. So la ezansi ngizothi shift S, cursor to world origin, so ngizothi shift A, si-ede i-cube, sizopressa u-tab noma size la sithi edit mode, siselecte u-face, selecte la i-face le engaphansi, siye ku-front view, and then-ke bese siyayinyusa iza phezulu. Ama-views njalo u-view, viewpoint, nabo front or back baba. Mengithi siya kwi-front noma kwi-back noma ku-right, mina ngiya nge-keyboard ye-computer, but ungeza lama ukuthi i-mouse yakho ayikuvumeli lokho indlela elula. And then mase likanjena-ke leli bhokisi sengizopressa, ngizoshintsha la phezulu kuqala ngithi 3D cursor, bese ngipressa u-A, ngipressa u-S ukuscala, bese ngipressa u-shift Z ukuthi ingaskeleki phezulu, iye phezulu, and then sengizoyinciphisa-ke kancane. Ngibuye ngala just nje ukalela ukuthi ngobe ngaka yena ulinganise naleya part leyana, so scale again, shift Z mhlambe kanje ya, but I think uphezulu kakhulu, so sengizo selecta lo ngehlise just kancane, maybe kangaka. From lana-ke sengifuna ukwenza lamanye amabhokisi-ke. If ubuke i-reference yethu
khona lama lokhunga awu4 1 2 3 4 and then bese bakhona ephani nendawo laphaya of which amakhona la alama box awu4 ajoyine khona kanje. Ngeke sikwenze lokho okwama steps. So into engizoyenza ngizopress A, ngiye ku top view bese ngipressa u-shift D. Ngenkathi ngimove mouse nje nebhokisi leli liyamova and then ngizoliletha la ekhoneni la. Limele libe leya part leya kuleli yakhona leliyana. So ngizume in kancane ngithi G, ngipress u-G nje ngimove ngilethe la ekhoneni. Akudingi ukuqondana exactly. And then ngishintsheke ama controls ami ngize la phezulu ngithi individual origin. Ngiselecte ilokhunga ibox lela phezulu ngehlise ngise phansi. So masiphansi laphaya maybe ngenyusa kancane and then sasenza lana ke awu2 la awu2 angala abuya ngathi ayalingana yabo. Ngizoselecta iface eyodwa nje ngilethe mouse ngakuyena bese ngipressa u-L ukuze selecteke wonke bese ngiya ku7 ngithi shift D bese ngipressa u-X ukuze izolokha ku-X bese ngiyamova ngimletha la. Then ngizozuma induze ngithi GX ngimhlehlise ezozofika la. Okay. And then bese ngiselecta le face ke phezulu. Make sure ukuthi u-face select oselectiwe lapha. Select i-face and then bese siyamehlisa kancane nje ukuthi ematch lokho. Press size la, press u-L futhi maqondana nalo. 7 sithi shift D. Sizombeka ngala. Uzume in nakhona. Uthi G uzombeka la ekhoneni kanje. Okay. So sebe right labo osele okugcina ke ilo ongala omfishanyana azogxuma ezohlala kuyena yabo. So 7 noma top view shift D X umdonse. Uthi zoom in kancane GX simbeke la and then ke bese siyamscale down even more. So umuntu wethu uzogxuma lapha ezohlala la but ubuke nje iscale sikalo nescale salo ukuthi kuya corresponda yini ukuze ne distance azoyixhuma yabo yenze sense. Then bese ubuyela ku objects mode. So lo cube lona ungene la ku scene objects makuthi akekho khona mhlambe ola ku camera uyakwazi ukumdonsa umfake la ne reference yethu kumele ibe la ku scene objects. Okay. So since sekukanjena ke mabuka i-reference yethu i-camera ibona i-front yalelo khunga lengala na leli side kahle kahle but ayikho maqondana nala ngqo ingala eceleni ukubona laba and then bese kuba yilaba. So la kwi-camera so si7 ukuya ku top then ke bese siposition i-camera yethu siyi-rotate makumele siyi-rotate. Uzokala nje ngeso nawe nje ukuthi uthole something ecishe ibesimila ne-reference. Yeah, mhlambe ke i-camera ngoba I think iphezulu kancane so mhlambe ngingayehlisa just kancane kanje bese ngiyithiltha up just kancane kanje ya. Then ngehlise then uzogxuma ezohlala la. Okay. Same thing as mesibuka la view frame selected. Lama phathi la ala phezulu asiwaboni nale yana futhi asiyiboni. Yebo, so cishe kube kanjalo nala because i-camera iphansi ayikho phezulu. Ile phathi nje sicishe ukuyibona nje so that's why ngehlisa ne-camera yami ithi ukwehla kancane and then besibuka phezulu ke. In fact kumele yehle a little bit more olaba ya and then besibuka phezulu even more but yeah ngizoyeka la kwamanje. Okay. And then bese kuthi ke iphathi esibili i-reference yethu leyana ileli side leli la esoyibuka khona kakhulu ukuthi ihamba ngendlela yini while ngala si animator khona. So kumele size kuyona
So press u1 kuqala noma uye ku right view just ukuyi-rotate kahle and then ke bese siyenyusa kancane sesigade ngalana ke manje si-rotate sifuna nje ukuthi ibheke ikhamera mesithanda sisondeze not kakhulu but nje uyibeke lapha ya mawuthanda ngayihlehlisa kancane uthi zoom njalo uyiscale up ngo-S and then ibe kanje ya so ngale ndlela le ukade kungasetheki la azolandela khona lapha uyiphakamise just usubone kahle nje kanje ya ngayi-rotate ukuthi iqonde ya isi-right ke lapha maybe ngenza la ku-image ezansi la ku-data ngisethi u-opacity ngehlise kancane ukukhanya kwayo uma kuthi iyaphazamisa yabo just kancane nje ya and then ke after lapho sesopress u-control no-S ukusave bese selecta lo sesizodila naye ke manje so ya ku-pose mode noma sipresse u-tab and then simehlise ke lo senze sure ukuthi uhleli lapha ngaphezulu exactly then uzoya ku-top view yabona lo ukuthi indlela ngayo uqondene nala azogxumela khona yabo so leya nto leya control nama arrows kumele siyijikise siyibhekise lapha ya then soyijikisa noma ubukela aba nje ukuthi baqonde khona yini lapha ya sijikise and then nalami khona usondele lapha ya just uthi simbeke la ku-edge then kule point le uzopress u-A upress u-I ufake keyframe yokuqala then uzoselecta lo cause ngeke samsebenzisa and then uzopressa u-H ukumhida bese uthi control save and then la ezansi uzo right click la ku show footer and then sisusa sidinga ukuthi sibe nezinto eziwu-2 lapha kanje ya click le marker le si delete and then masithi play ivideo yethu iyama lapha emesephakama la around frame 100 so seso selecta ivideo le then la okunama frames khona so inyusa ngagcinisa noma kuba nginankinga and then ivideo yethu ke mayidlala la igcina khona ke qobo lwayo yona igcina la ku-108 mhlawumbe yakhe igcina kwenye inamba but kuyafana la ku-empty ile reference le so clicka le yanto leyana ukuthi ingaselecteki hlehla kancane select necamera bese uyayihida yona because asidingi ukuyibona ngala sekumele manje ke sipose le character le ibe kanje kahle kahle senze blocking kahle so kwi-blocking okay as-analyze kuqala I think ipose yokuqala ile and then ulena forward kancane mhlambe le movement encane ama keyframe awu-11 vela semaningi just nje le engathu ugobela forward or uya phambili kancane i-movement encane umzimba uya forward then ukhala luya forward kancane bese uthi izandla zingathi zingena ngaphakathi kanje but ingathi ziye emuva kancane futhi yabo that's 11 12 ileyo frame leyo and then esibili engakayi phansi then mhlambe lapha ku-20 yabo ku-20 usuke engakagobi kanje ya so from frame 12 and then 20 before ephansi 20 maybe lapho okufike kume khona izandla yabo ifeze imizandla ukuswinga ukuya emuva and then bese yehla keke so around frame 27 izandla seziye emuva and then bese ke eyehla emehla maybe the major movement la ila elaphansi khona before aphakame somewhere la around frame 35 yabo that's another pose esoyenza and then bese yasuka so usezojumpa ke manje angithi so iframe esingayisebenzisa la inansi le inyawo isephansi la izandla sezilapha phezulu yabo so i-tutorial le kade ngiyenza semva kwale
besifunda ukuphuza i-character. I hope awuweqanga cause i-tutorial ne-tutorial ngiyi-structure ngendlela yokuthi uzodo improve kancane 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 kancane. So ibibalekile ukuthi ngiyenze nayo for izikhathi ezifana nazo lezi. So 41 usezojumpa, ngenzeka kuwena kube i-frame engemuva kwaleli, but nalokho kukutrain ukuthi ungahambisani nami exactly, but analyze nawe neyakhe footage ukuthi okay kuwena mhlambe unyawo la selizogxuma khona mhlambe lu-35 or lu-48 yabo kanjalo. So 41 ila esezosuka khona ngine-keyframe nalapho ngizomphoza eme kanje, and then let's see which other one. I think la phezulu yabo khona le frame le nansi le, so ufike egxume, and then emefika la it's like sibuke la kakhulukazi la iqolo ne liya phezulu ne bese liyajika lapha khona la jika khona between ukuya phezulu nokujika libuye phansi. So kuleya point leya around frame 50 kumina, so usuke semkanje inyawo ziphezulu la. Okay, then ngizomphoza lapho emoyeni kanje. Enye into if ungazi ukuthi uthi ngibuye ngala, angithi uyagxuma uhamba kanje, so maybe awazi ukuthi ugxume mhlambe wathi kanje noma ugxume wajika la, but it's likely ukuthi kube phana nendawo lapha ya leya frame leya frame 50 singiye kuyona, it's likely ukuthi ibe lapha nendawo yabo. So emezosuka ngala laphana for this one I prefer ukuthi ngimbeke la esezogxuma khona, ngiphinde ngimbeke la esehlala khona. Angithi mase ngifake le frame le ngafana le mengithi play ublender uzomhambisa straight emuthi kanje yabo. So mina ke sengizobuya ku frame 50 bese la akhona eqondene nakhona, then bese ngiphusha ke yaphezulu ke bese ngibana le frame le. Siyavuma ukuthi iframe ekumele ibe lapha nendawo iframe ekanje ya emkanje ya, because ilaji yakhona ebuyele phansi ne, and then soyeqa bese ke ngiya kule ephambili just nje emehlala phansi nakhe lapha ya inyawo mayithatha, and then that's another frame engizoyibeka khona. Ngifake leya frame leya emeqeda ukuhlala lapha, another major movement yabona nansi la uyehla shwi, and then bese ezo slower down lana nje before ajike ebuyele phezulu. Mawupay attention la around le edge le, usuka phezulu and then ajike la eyami iframe mhlambe izoba la ku 72, and then ke bese phakama nakhona ngeke ngifake iframe la, mhlambe ngizomphakamisa kancane ephakamethi kanje, mhlambe ngifake iframe la ku 81, and then ke bese eyogcina ke ibisiba phezulu lapha ya. But engikubonayo ukuthi emesefika lapha phezulu uslow down kakhulu, too much yabo. From esuka lana nje slow down, slow kakhulu ya movement. So ngizoba nale movement ela esesukuma emeqeda kusuka la ngibe nale frame le, and then bese ngibana le yokugcina ke mhlawumbe mina ngizomisa eqonde la engagombi kanje, eqonde phambili. Ngoba sengichaze kanjena nje ngizophoza ivideo, ngizoyisheshisa kancane unless ngidinga ukuchaza something and then ngizolokhunga or ngizoyifast forward ngenzela ivideo yami ingabi yinde kakhulu, cause after lana I think la sesipholisha ke sesenza movement ibe smooth, nani kuzoba nenye iphathi maybe izoba amaphathi awu3 kanje. Enye into la ubona leli side elikwi front kuphela, awuliboni leli side eliqhamuka ngala, awuliboni leli eliqhamuka ngale. So emasayidini awuna sure if mekuthi uyaphambili ukuthi uyaphambili kangakanani, mekuthi uyahlehla ngoba eyaphansi nje laphana ukuthi isinqa siyemuva kangakanani, ngoba eyohlala phansi nje yabo. Awubona ukuthi ilukhunga ukhalo lakhe lithatha iphi curve, ngaluthi kanje bese luthi noma ngaluthi straight down liphendele liphakame lithi kanje yabo. So into kumele lokhu umuva back and forth kanje, uzongibona ngenza kanje, just trying to understand ukuthi uhamba ngayiphi movement yabo kanje. So sengiyabona mangithi kanje ukuthi uza straight, and then bese ngathi uthi kanje cause ushaya ngenyawo
eqondile, and then leya part leya engemumva kumele igobe, but amadolo awugobi kakhulu, so okusho ukuthi isinqa siphusheleke emuva kancane emese uhlala phansi, and then ebese yasukuma-ke yeke. Yabona into engishoyo? Nakho lapha, and then ebese yaphakama. Nala isephakama uzobuka ukuthi okay, ngathi uphusha kancane yaphambili kuleya moment leya, kancane phambili bese yaphakama. Uphakama ngathi uphakama sort of straight kanje. Uzojaja nangamadolo akho uma esephakama ukuthi okay, ngoba ngimsusa lana nje eza la idolo lenza njani. Okay, ngiyamphakamisa bese mhlawumbe ngimhlehlisa kancane emuva or anything. Yebo. So izinto ey'kanjalo nje ukufunda observe, because it's not every time la ozofuna uku-animate khona into and then ube ne-luxury yokuthi ube nama-camera awu-2 ebe-recorda iqhamuka ngala cause kuyenzeka nakanjalo. So in that case uyakwazi ukufaka ama-reference awu-2 ubone ngala ukuthi okay, the time ehlala umzimba kwiside umuve kanje. So I think bekumele ngichaze leyo part leyo before ngiqale. Okay, so sengizoya ku frame 1 and then bese ngiyaphosa ke kanje ya. Mhlawumbe mengisaphosa enye into okumele uyibuke before uqale Nxese. Yebo, kumele una-analyze yonke into ngakathi uthi back and forth ubuka ilukhunga iqolo, okay, liya phambili. Yabo, izandla zenze njani, la kwenze njani. Yabo, udlala lowo mdlalo nje. Okay, la lesi sandla lesi mesisuka emumva ngathi siyagoqa kancane siza phambili, nalesi siyagoqa kancane siza phambili. Mase ziza la, yabo, ngathi zisuka ngaphandle bese zikhevela ngaphakathi kanje. Yabo, whichever keyframe osuyikhethile, then okay, zikhevela ngaphakathi kusho ukuthi le umzimba mawusuka la uza la. Yabo, ugoba kakhulu compared to ukusuka la uza la. La uthe kancane uyaphambili wonke and then busi yagoba la kule part le ufaka ikeyframe. Mase siza lana khona umzimba ugoba kakhulu, iqolo lenze njani lona, liyehla but lisehle kancane at this point. Yabo, lisehle kancane, izandla ziyemumva, amahlombe wona enze njani ngaleso sikhathi. Yabo, ma u-analyze ihlombe uthi back and forth, ihlombe liyahlehla nalo, not only ukuhlehla, izandla ziyaphakama ngithi analokho okuphakama ngathi ayaphezulu, ahlehlele emuva ephakame, and then uze la, yabo, ayaphambili ebese yaphansi nawo adonswa ile motion izandla ukuthi size phansi. Mayisuka lana ke iqolo lenza njani, liyehla nalo, but selizojika futhi la kule moment le. Yabo, so kukwena ukuthi umkalela ukuthi wehla kangakanani. Yabo, leyo nto leyo, izandla zenze njani, ukugoba la zigoba kanjani noma ziyaluleka. Yabo, wonke lawo ama-decision okumele wathathe at the time wenza lento le. So make sure ke u-auto keyframe wakho u-on. Lo asikazomdinga kwamanje, so ungavele ugrabhe la wehlise uthi control save and then let's start. Ngalana uzobuyela camera set active camera. Okay, so into engizofika ngiyenze, ngizofika ngiphoze kwi-fast motion bese ngikutshela ukuthi okay, ngithathe le decision ngenza nje and then bese ngiya kwi-frame elandelayo ngithi ina frame engiza kuyona, and then ngiphoze ngikutshela ukuthi okay, lana ngenze nje kanjalo ukuze i-video ingeze ukudrageka ibe inde kakhulu. Shosho. Okay, sengiyenzile ipause yami yokuqala. Ngesizandla nje just phambili kancane la igobele khona, igobele phambili, and then ngayiphusha za phambili kancane cause into elandelayo ukuthi ziye phambili even more kule pose le engiya kuyona next. Yabo, so enye into enginotisile ukuthi mawubuka amadolo la nale part engenhla, it's like ayaqonda kancane and ayaphambili. So ngiligobisela kancane iqolo lami, just nje kancane, maybe even more,
and then uma phambili ngenza endaweni wrong la maybe even more, and then uma phambili izothi uqonda kancane eseyalokhu ngalaphaya. Umzimba nawo ngathi ufuna ukugobela emumva kancane yabo la esifubeni, so nawo ngupheqisele just phambili kancane not kakhulu. Enye into okumele uyibuke ukuthi phela as umuntu mawumile ibalance yabo, ngabe isifuba sesiya phambili kakhulu or emuva kakhulu. Naleyo nto ibalekile ukuthi iweight yomuntu ibalance kuphi, yayibona lento leyo. And then ngase ngilokhu ngekhanda ke ngivele ngeza la ezansi la azogxumela khona, ngapositiona ngala kanje, and then ngase ngiligobisa ke ikhanda ukuthi libuye kuleyo direction, ngase ngigobisa nentamo ke kancane ukuthi ithi ukubuka ngakhona. So sengizoya kule pose elandelayo bese ngiphoza yona ke. Okay, so ipose yesibili sengiqedile. Mangithi back and forth, izandla zami imuva kakhulu but anginankinga nakho. So if ubuka iqolo la iskipper or whatever la igqokile inoku ngathi yaphakama la yabo, as if iqolo lakhe beligobele from la beligobele phambili, and then liyavuka lapha amalisi kanje yabo. So nami that's why kunale movement lapha engathi sikanje. Mawubuka la ayaphambili bese yaphansi kancane because izandla ziyaphambili zisuka ziyaphambili even more, and then umzimba wonke ke lama controller ngiwayisemuva nje just kancane kanye nentamo, and then iqolo bese ngaliphamisa ke just kancane la phezulu, movement nje engatheni leya. And then sengizoya kwipose yesithathu, I ufale pose, and then pose yesithathu yabo izandla lapha zifike zize phambili bese ngathi ziyama lapha before ijig nakhe lapha ngqi. I think ngisebenzise leyo pose leyo ngikale ngezandla ukuthi okay ziza la bese ngathi ziyama before ijig kanje, but it's somewhere around lapha ya. That's why ngichoose frame 9 ngikale ngezandla, and then bese kuthi mase kuza lana ngikala ngazo futhi seziyavuleka, and then ziyemuva yabo fe ivuleke, and then mawubuka especially lesi kanje sisuka ngasemzimbeni siye ngaphandle, and then bese siyakheva ngathi sibuya ngaphakathi just kancane, and then bese siyehla ke siyaphansi. Ngizoyivula kancane ngizithi umzimba ngosephambili, iqolo lephansi just a bit, lisaqhubeka futhi nalo saphambili kodwa kancane. So izinto ezikanjalo nje ohamba uyibuka. Alright, sengizoqhubeka ngenze enye pause and then bese ngibuya ke futhi. Yabo uma ubona ukuthi ipose yokuqala mhlambe masuya kwesibili ayisebenzi kahle yabuyela nasemumva utwike, ngeke vele ibe exactly but try nje to get it accurate. Neqolo lami alibonakala ukuthi lenza leya movement engathi le phambili, but then again angifuni ukuliphusha kakhulu kuze kube ngathi out of balance yabo, akayeni Michael Jackson. So nje kungabonakala as if usezowa esikanje yabo, cause
Enye into kwa-animation uzothola ukuthi ena mawu-animate kanje yabo, mawazi kahle ukuthi ikhamera ingala, khona lento okuthiwa u-animator for ikhamera. Mawazi ukuthi ikhamera ingala, wenze sure nje ukuthi ama-poses akho a-right ngala okubheka khona ikhamera. Into engalana neyenza ngemumva awuyingeni ohlangana nayo because ayiveli kwikhamera yabo. But nje sengenzela ukuthi uthathe ama-notes ukuthi sometimes kwizinto ey'fana nama-video game kanje kumele ube nendaba ukuthi kwenzakalani esayidini as much as into engaphambi kwekhamera, because kuma-video game i-player ingadecide ukuyemumva at the time i-character yakho ifuna ukugxuma, ingadecide uma ngala ifuna ukubona ukuthi izogxuma kanjani yabo, yonke leyo nto leyo. So it's important to make sure all sides ayoba. Sengizoya kwi-frame yesithathu, I ungakhohlwa ukufaka ama-keyframe kuyo yonke into mawuqeda iframe, and then I nakhona. Kulesithathu senze njani? Sekuyileya ya egobile nansi lapha ku-28 ngizothi and then-ke sengizama-ke uku-achieve leya lokhunga. Ngizothi ngi-analyze nje, isifuba siya phambili, iqolo seliyaqala liyemumva, liya le and liya phansi. Izandla ziyavuleka even more, ziyemumva but zingathi zibuyela ngala kancane, nalesi singathi siyangena kancane nje. But ya into ekanjalo. Mawuthanda ungakwenza nalokho okwenza la onyaweni, it's up to you. Mawuthanda ungakuyeka, but yeah, let's see. Okay, okwamanje I think ngiqedile nepose yesibili. Ngehlisa iqolo, ngalisa emuva kancane. Amahlombe nawo ngathi ayemumva, uyabona ngala ayemumva kancane, izandla nazo ziyemumva. Okay, and then make sure nentamo uyayigada ukuthi yenza njani. And then nekhanda igobise nalo kancane, lifocus la lizogxumela khona. And then idlulele kwipose elandelayo, just like sengiwachazile nje. Sengiza la esezogxuma khona yabo, between la ehla khona sibuka la iqolo lana nje kule ndawo le iyona ekliye kancane, uyehla and then bese yaphambili, yayibona ngathi yaphusha yaphambili ya ndawo, and then before bese yagxuma. So mina ngiyifuna lapha before i-take off, before nje lezi ndawo zo-2, la yephezulu or yephansi, nansi yaleyana yebo. So ngizoya kule nansi le. So obviously iqolo lami liphushe phambili kancane, lathi ukugoba kancane kanje ya. So sengizophoza la, izandla ziphambili ziyadlula zisikanje. If ungenasho ukuthi zidlula kanjani zikanjani laphana, kumele lokhu ubuyele emuva ubuka emotion yesandla ukuthi okay, sihamba kanje safike sama lapha ya. Kwi-frame yami kusho ukuthi simi kanje ya. Uthi back and forth just ukuthola i-feel nje movement uthi okay, lihamba nje leqolo, so nama ngilise phansi kanje. Mase uliphozile bese uyaphinda futhi wenza kanje, ubuke ukuthi okay, lehla kahleni, lehla ngokufana yini, izinto ekanjalo yabo. So ngizoya kuleyo phathi ke mina ke. So enye into ebalekile ongayikhumbula ukuthi amahlombe kwenye inkathi kuyenzeka lokhu warroundisa ugcina ungasazi ukuthi the original position yawo ibikuphi yabo. So kuyasiza sometimes uma uzoqala enye ipose, ezinye izinto uvele uze la ku-pose uselect lawo ma-controls. Ngiselect amahlombe njengamanje, uze ku-pose uthi clear transform all, and then izoclearisheka i-transform yamahlombe akho, and then uwaqale kabusha kwa-pose from there yabo. So kumina ayaphambili ayaphakama kancane,
in fact aye phansi even more but phambili than they were, and then siqhubeka kanjalo-ke ke. Okay, sengiyiqedile nale. Sometimes uma ngisuka between the frame uma ngihamba ngaphambili yabo izandla ay'hambi kahle. But njengamanje i-focus ayikho kuzona ngoba ngithi kanje yabo zona ziya sideways kanti la ziya phansi ihamba straight kanje. I-focus ngoba ingekho kuzona ikuma-poses sometimes ngingasebenzisa ama-arrow elukhunga e-keyboard la aya phansi naphezulu ngithi back and forth ngibuke lapho ukuthi okay does it match, ihlombe lenze njani, iy'nyawo zenze njani, seyiqala ukuphakama okay, umzimba wona between la uya phansi and then busuqala ukuphakama laphaya. So mina ngizoyisa phansi sengobuye ngiphakamise ngeke ngikwenze ngo-2 cause iframe yami engifocuse kuyona ile kuphela okwamanje. And then the next pose ile nansi le esephakame siyaphezulu. Make sure inyawo uyayibuka okay ziphushile, maybe uqale ngazo ihlombe. Nalo ungakhohlwa uma egobe yaphansi naye uyamgobisa, mhlambe usiza ngayo ukuthi egobe nalabo usungabagobisa nje ukuthi eqhubeke egobe cause phela iqolo yesi, but nalo nefigure iyagoba njengamanje nje ibheke phansi yabo ayiqondile straight like so kanje kule point. So nezinto enjalo uyibuka-ke and then let's go ahead and pause le pose le. Okay, nansi enye iphoze sengiqedile ngayo. Inyawo ziyaphakama laphaya. Iqolo ngalana I'm not sure if libheka phansi kakhulu or lenze njani, but ngiyazi ukuthi ligobe kanje la and then ngoba sephakame-ke seyaphezulu mhlampe even ukumdonsa a little bit more kancane nje kanjeya ukuthi aqonde. Nakhona ngazi if ngimgobise kahle yini, if uzohamba ethi kanje yabo, but yeah asingawari ngalokho kwamanje. So uphusuka nje lana ephezulu kaso. Okay, kanje njengamanje izandla angazenzi lutho, yazi sengathi nazo ngingathi mangihamba ngibuka ukuthi zenze njani ngiyilukhunge ukuze ngingabuye ngiqale phansi sengenzana nazo zodwa-ke. Ngizoya fast forward ngenze izandla ngibuka ukuthi zenze njani konke ama-frames and then bese ngenza njalo. Okay, sengiqedile lokho. So mase ngisuka lana sengizoya-ke angithi iphoze elandelayo ile phezulu, but yeah angizoqala ngayo, ngithi ngizoqala ngayiphi, ngizoqala ngale iy'nyawo y'thinta phansi. Ngizozama nje ukuyimisa kanje as iyona ngingabuki ukuthi isuke emuva kanjani. Kodwa-ke into engiyenzile iza ngala eceleni la eceleni and then kule part ebhalwe selection bones angazi noma kuzosebenza yini, but so add uplus kanje and then uzothi lo main select. Okay, main select and then-ke uzothi assign
asayina wonke lamathambo la. So ngizoklikha eceleni kuthi select-eke yonke into. Mengipressa la uselect ayaselect-eka lamathambo ami yabo. So ngizothi Alt H uku-unhide wonke amathambo yabo, seku-unhide nala ebengiwafihlile vele. And then ngizothatha lo ngize la ku-main select ngithi assign. Lento le i-selection set ikwenzela ukuthi ukwazi ukuselecta ama-bones owafunayo ungawaselect la ongafuni ngaleyo nkathi yabo. So-ke ngoba kunjalo i-main select yami mengiselect eceleni mengithi select uzoselecteka wonke la ekade nginawo vele yabo. Then sengizopressa u-control no-I invector i-selection ukuthi kuselecteke obungakade ukuselectile yabo. And then bese sipressa u-H ukuhide la amanye. Then sesele nama-bones ethu kanye nale engiyifunayo njengamanje. Maybe angiyidingi, so le part le ngeke ngiyisuse kwi-video so that uzokwazi ukuthi khona ne ngizoyeka ngamabomu. Angimdingi kahle lo. Abadinga ukuya phambili ilaba cause ibona bazobe begxuma beza ngala. Mase ngumuvisa ngalona uzokusuka engenze lento engayithandi. So ukumuvisa phambili ke ngizoselecta lo nalo kanye nelukhunga yakhe iqolo lakhe ngiye ku top view. Then nje ngizomhambisa straight kanje yabo. Wathi ngiba mengithi GZ uZ uka up and down mengiphinde ngithi Z futhi and then usezoya ngalana ke upressa nje uZ kabi uG and then uZ kabili and then uzoya phambili la hlala khona uhlala almost somewhere malapha ya. And then laba ke ngizobehlisa ngibase phansi kaso ngibabeke endaweni nje reasonable. Mawubuka lana it's almost phakathi nendawo nalelo khonke yabo. So ngizobasa phambili almost la azolendela khona. And then ke sengizophoza kumzimba ube kanje ya. Iqolo lami ligobele ngasemuva kanje lapha mengithatha uku-analyzer cause lisuka phezulu yabo. So ligobele ngale umzimba usanda kubuya uthi kanje. Ikhanda libheke phansi, amahlombe asalele phansi. Amahlombe kanje ya aphansi cause isandla isuka ngemuva. So acishe bephana nendawo la khona and then bese yehla kancane kanje. Ingalo igobe, qolo ligobe lithi kanje and then inyawo iphakama kancane la. And then let's do it ke. AI and then ke ngizo fast forward again. Okay, sengiqedile ngizopressa u-I, u-A, ngipresse u-I. Ushintsha ngilenzile inyawo la seyihlala ngithe ukuyijikisa kancane zabhe emaceleni ngase ngibuyisa amadolo-ke kancane ukuthi bephana indawo. Iqolo lami ligobele ngasemuva kancane la kwi-figure or ku-waist and then bese kuthi the rest bese ibheka ithi kanjena-ke. Izandla ngiyibeke la emaceleni kaso amahlombe ehlile awayile phambili kakhulu just kancane nje. Ikhanda labheka phansi. Kumele ngenze sure lapha ukuthi cause usezolenda uza ngaleyo energy leyo ukuthi ufuna ukubhalansa yabo. So izandla zivame ukuthi kuvuleka kancane yabo for that impact inyana ukuthi okay phela usezobreaka manje mhlawumbe nemino ngizoyivula just kancane kanje. Isithupha ngisi-rotate-isa ngale control kuphela ukuze singezongihlupha. Ngaphandle kwalana-ke ngimusa noma ngakuphi khona yabo, just to make sure nje ukuthi sibheke endaweni e-right at all times. Now-ke sengibuyela kule pose le ephakathi nendawo laphaya. So mengihlehla ngithi ngiqale ngibheke ukuthi kuphi lana nje ajika khona. For me I think ile frame u-49 yabo. So mawumbuka ngala nangu lapha nendawo la akhona ne. So ngizomsusa la ngimuse phezulu straight
ngizomnyusa nje impela ngizobona ngimbekaphi. Ake sithi AI ufake ithambo la, then sithi ngama-control yabo la ukuthi usuya phambili and then uza la, so iphakathi nendawo kusho ukuthi ileliyana. So lana-ke ngizomthatha ngimuse phezulu mhlampe kangaka ya, bese ngigoqa iy'nyawo kanje ya, zibheke phambili, izandla ziye emumva, and then bese ngide ngisuka la ngibuka ukuthi izandla zihamba kanjani, iqolo lihamba kanjani. Yabo la ngoba ebheka kanjena nje mawuthi emumva ugobe kakhulu, so inawo umehluko wokuqala la ugobe kakhulu kuya phansi la, yabo ngathi isifuba siyavuleka mase siza la, kusho ugobe kakhulu laphaya. Ikhanda libheke almost la phansi azolendela khona. Okay, izandla ziye emumva kancane kakhulukazi la ngathi igobile, so meziza lana ngathi ziyaqonda zisikanje. Okay, including lesi, yabo, back and forth, and then yeah, sengizomphoza ke enze kanjalo ke. So let's do it. La ukumusa phezulu ngeke ngimuse ngale control because lena ayiphezulu kanje. Ngizothi G ngithi Z kanye and then uzoya phezulu kanje. Nalaba ke ngizobasa phezulu because i-control yabo vele ibheke phezulu. Ngibase phezulu ngibase phambili, but uzobona mase ngifast forward asenzeni ke. Okunye ngisenza kanjena i-animation ayinasikhathi esikalelwe ukuthi kumele i-shot oyenzayo ikuthatha isikhathi esingakanani yabo. Amanye ama-shots azokuthatha usuku lonke, amanye azokuthatha iviki, depend ukuthi complicated kangakanani, amanye azokuthatha isikhathi esincane. And if udinga isikhathi esiningi ukuthi urefine i-animation yakho, ungakhali ngokuthi inde because lokho kwenza ukuthi umsebenzi wakho ube ngcono. Ukuyinika isikhathi, ubuthatha i-break usuke ikhompyutha uyokwenza ezinye izinto, and then busuyabuya futhi uzokwenza animation yabo. Kancane kancane ugcina usuyiqedile, but asikho isikhathi engathi le shot esenza la sikaleleke sona ngithi uzoyiqeda in an hour. That is not possible. Nami ngithatha isikhathana eside because kumele ngichaze, but le ngiyitshengisile ekuqaleni ivideo ngiqale ngayenza ngayiqeda before ngizoyenza ke manje sengi-explain-a ke ngibona ukuthi okay inanka ama-issues engizohlangana nawo, ngibe nezinto ey'kanje before nginifundise. And nalokho kungithathe almost half a day to almost usuku kanje. So yeah, please bear that in mind. Okay, sengiqedile nale. So as ubona iqolo ilokhunga yami ngathi iyavuleka la, isifuba sami sigobile kakhulu la on the side se, then bese siyaqonda laphaya. Izandla ngibukile mangisuka la ngiza la, yabo ngizamile ukumesha leyo movement zombili izandla lesanga nakala. Ngasi-adjusta lesi ngathi usibuyisa ngaphansi angaba ngaphandle kanje ya, just kancane. Maybe ngenza iphutha ngakho because angiyazi i-movement ezolandela imi kanjani. So okay, ngizoyishiya zikanjeyana kwamanje. Namahlombe uyabona ukuthi ebheke emumva laphaya and then abheke phansi la, ungaphakamisile nalapho uthe phezulu kancane. 1 2 1 2. Inyawo ngibuyisile la ngazithi ngayisondelanisa kule phathi le elaphezulu, ngase ngiyivula kancane zithi kanje, and then mase ihlala zihlala ngathi ibheke eceleni kanje, zifolowa lelo khunga. So mangithi 1 2, uyabona even ngisuka la maybe height ingangafana, but nje leyo comparison ukuthi it's there and then 2 kanje. Okay, and then ke ngizothi I sengiya kwi-pose elandelayo before asukume nje laphaya le kade siyikhomba nansi laphaya, and then and then sengizophoza ke futhi ngimatche le pose le. Into engiyibukile the time ngisetha le ukuma kwenyawo, especially ukuya phambili kwazo nokukheva kwazo ziye emumva. Ilento engikhohle ukuyimenshina. Yabo lokho kukunika i-idea ukuthi
lo umiphi kahle kahle by controlling i-curve yala. Nala phansi esehlala ugobele phambili kancane kanjeya and then waseya phansi as much as mina engayeli phambili kakhulu, maybe isikamuthi even more, but sibuke nokuhlala kwakhe lapha nokugoba kwakhe. Okay, so kuleya point la asezojika khona is more like this. Uzobuye ukurefine later on and then-ke bese yasukuma-ke. Then mesukuma before aqonde uzosukuma ngizombeka la kule point lana nje evule khona izandla kanje ethe ukugoba kancane just ukuthi ngithole le pose le, inyawo seyihleli phansi lapha, ikhanda selinyuka leya phezulu. Okay, ngakhohlwa ukuthi control save and then sengiya fast forward ke futhi to get layer pose layer. Nale pose isiphelile, angeke ngisho ukuthi right noma ayikho right kahle, seems like ngeyinyusa kakhulu noma sengayimeshanga exactly. Sometimes angiyiboni kahle le pose le as much as ngikopesha kuyona phela, but yeah, angifuni ukuyivula kakhulu izandla kanjeyana, just nje kancane ngoba useyasukuma. Okay, something like that. And then eyokugcina-ke sengizovele ngiyenze la mhlampe la mase slow down kakhulu khona somewhere la around abo 90 esemile-ke. Ngimisile nje wama straight, ngaklerisha lama pose ngase ngiwaphoza kahle ukuthi emebheke phezulu, izandla ngiyiphoze in a way ukuthi zimi kahle nje, yabo ayiqondile straight kanje, ngayigobisa ukuthi ibonakala igobile ngala and then bese ngiyiphendula kancane nje just ukuthi yabo singathi kanje sibukeke like straight kanje, yabo that's why ngisiphendulile kancane. Lesi nqanula isimisa nje that's why ngisithe sona just kancane naso. Ney'thupha ngayibuyisa kancane just ukuba nalesi esikhala nje lapha ikhanda ngalibhekisa just phansi kancane. Then I to insert i-keyframe and then from lana-ke sizoya kwi-graph editor just kancane, shintshe la senze i-graph editor, sithi right click then sithi interpolation mode sithi constant ukuze igraph yethu ingeze ukuba ispline kanje ya. Then sithi-ke so control save, sisave sesothi siveze konke ngala. Animation yami igcina around 96 kahle kahle, so mekuthi nawe igcina nje and kunesikhala esiningi ngalana uthi uyisondeza kancane ngizoyibeka ku 100. Okay, so play. Into ekumele sibe nayo la ileyo kwamanje ukuthi suka la uyajumpa uzohlala phansi and then-ke sesobuya-ke manje seso-refine kancane i-movement yethu and then sipholishe. So u-end of part 1-ke and then part 2 I'm sure somude nalo ngisezo-editha ngispeed up la ngithe ngizo-speed up khona yonke leyo nto leyo. But yeah, see you on part 2. Hope you enjoyile i-tutorial. Comment if unembuzo. See you soon.